Rumah vertikal mejanten dahat kebuatan oleh krame sane pemikoleh ipun akidik. Nanging sangkaning durung wenten gegot ipun, ngawinah rumah vertikal durung preside kemargiang ring Bali. Seperti Eko Budi Cahyono mausang, rumah vertikal mejanten banget mepaiketan ring regulasi pemerintah. Real Estate Indonesia Bali sampun nyokong pemargin regulasi rumah vertikal mangda digelis kemargiang. Makudang-kudang pamikamkam taler sampun kauningayang Real Estate Indonesia Bali nyanging durung wenten penampen sane becik saking eksekutif wiadin legislatif mawinan kantos mangkin durung wenten keguat. Manut Eko Budi Cahyono, rumah vertikal puniki nenten banget ngedautin kayun, mawinan geguat ipun durung wenten kantos mangkin. Rumah vertikal mejanten dahat nguantu majeng kramel sane pamikolih ipun kidik, pamekas ring pegawai swasta, mawinan preside nuenang genah jenek. Kuentenan rumah vertikal ring kota jagi ngawinang pegawai swasta presiden nampek sareng genah ipun mekarya. Nanging kuentenan regulasi rumah vertikal puniki mewah pisan kemargiang. Eko Budi Cahyono nuekang rumah vertikal dahat kabuatan oleh krame. Ring kota besar sekali Bandung, Surabaya, Wiadin Makassar, rumah vertikal sampun preside kemargiang. Manut Eko Budi Cahyono, geguat ipun mejanten preside keanutang sareng geguat sane wenten sekadi nenten dados langkungan ring tegeh taru kelapa. Suparyana, Bali TV.